Evo, na kraju današnje emisije pitajte sveštenika. Oče Ljubo, ako je moguće ukratko, danas mnogi pitaju i nekako da kažemo ispore se oko toga koliko često se pričešćivati. Često ako neko u crkvi se pričešćuje, ima i koji na svakoj liturgiji, onda se drugi bune pa pitaju kako pa šta, kako naći meru. I zapravo naša crkva nije takva da propisuje pravilo pa kaže 5 puta, 2 puta, tu treba ipak svako sa svojim duhovnikom, pretpostavljam, da se dogovori. Da, crkva uči našeg vernika, svoje vernike uči da se redovno i pripremljeno, dakle, pričešćuju, dakle, sa pripremom, sa verom, sa pokajanjem, posle ispovesti i tako dalje, da se tako pričešćuju, spremljeni i pripremljeni da prime, dakle, telo i krv Gospoda Isusa Hrista, da ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela, dakle, kao što stoji u molitvi. Naravno, još Svetog Jovana i ranije, dakle, mnogo je puta to bilo u istoriji crkve, ljudi su pitali te tako ljude, duhovnike, koliko puta da se pričešćuju, kako bi to. Sveti Jovan je Zlatousti lepo rekao, kaže, nekoliko puta, nego onoliko koliko si puta spreman da se pričestiš. Dakle, da se pripremiš, ne treba čovjek da tako to smatra, da mu to bude navika, nego pričešće je potreba duše čovekove, dakle, to je suština stvari. Dakle, danas je, znate, promene način razmišljanja o svetom pričešću, zato se tako ljudi spotiču oko svega toga, da li 5 puta, da li 10 puta, da li ovako, i kao da je to, ako je 5 puta, mnogo značajnije nego što se onaj pričesti. Kod da su to neke reckice koje se da. To je, dakle, to je vrlo pogrešno i to je, i o tome ne treba postavljati pitanje. I na kraju krajeva, svaki je čovjek odgovoran pred Bogom za primenje tela i krvi Hristove, da li je dostojan ili nije dostojan, to Bog zna i on zna. Mi pitamo da li je neko spreman ili nije spreman, ali sveštenik i crkva prethodno treba da pouče čoveka kako da se pripremi, kako da živi, kako da poštuje zakon Božji, da mu nije to da ne bude prije to pričešće navika, nego potreba da on to razume o čemu se radi, smisao i cilj zašto se pričešćuje. I da je to, dakle, svetinje nad svetinjama, dakle, sama krv i telo Gospoda Isusa Hrista. Pa prema tome, svaki je čovjek odgovoran. Ne može niko nikome reći pričesti se sada ili se pričesti 3 puta ili 5 puta. To je pogrešno i to je već, što kažu, za odgovornost pred Bogom velika, nego da ga uputi kako treba da se pripremi i kako se stvari stoje sa tim načinom pričešćivanja i tako dalje. Pa onda taj će odlučiti i on zna najbolje svoje duhovno stanje, da će se pričestiti svaki nedelje i će da kaže, nisam baš ove nedelje pripremljen, dakle, jer on odgovara pred Bogom, ali onaj koji mu kaže pričešćuj se, svake nedelje se pričešćuj. Toliko i toliko puta se pričesti. Znači, on preuzema sad odgovornost njegovu, on može da se ne priprema, može bilo kako da dođe, da puši ujutru pa da dođe se pričesti, dakle, na svetoj liturgiji. A sveštenik mu je rekao, on će da kaže, sveštenik mi je rekao, dakle, on se pokriva tim, jer sveštenik savjetuje i uči, ali ne odlučuje o tome.